we refuse to remove defensive measures. Kwanze gukora Whether ingamba it means z'ubwirinzi troops or yaba ari ingabo troops and cyangwa se whatever ibindi else, byose ibyo twita gukora ingamba zo defensive kwirwanaho. Kandi nkurikije imyumvire yawe, in kuki your logic, iyo ari ikintu kineye ubwoba cyangwa why se would impungenge the unsaba ko threat nkuraho be ingamba against them? z'ubwirinzi, You nyamara are wowe asking ku me ruhande to remove ntacyo my ukoze ku defensive mpamvu z'iyo measures, but mpungenge? you're not dealing Ni with the irihe threat. somo se cyangwa logike iri inyuma What is the y'ibyo logic? ngibyo? Agahwa kawe n'umunyutsi, banyarwanda, banyarwandakazi, banyamahanga, isi muri rusange. Agahwa kawe n'umunyutsi ak'abazungu kashobotse ni nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ubwo ari mu kiganiro na Jeune Afrique, aho noneho aje asobanura byose muri rusange, ariko nanone agaruka ku bazungu, agaruka ku bihugu bigiye bitandukanye byigizangana mu kibazo cy'umutekano w'u Rwanda ndetse n'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. N'ubundi byose bikubiye mu kiganiro gikomeye cyane, ikiganiro cyabaye tariki 26 Werurwe 2023, ariko kugeza ubu ngubu kuri izi tariki 3 Mata 2023 akaba aribwo iki kiganiro cyagiye hanze cyangwa se cyatangiye kugaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ni mu kiganiro ubundi cyihariye cy'umwanya muremure Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ku bibazo by'umutekano haba muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse na Felix Tshisekedi avuga ku ngamba z'ubwirinzi, ibihano bya Amerika n'ibindi bihugu, hamwe n'ikibazo cya M23 n'umutekano w'u Rwanda muri rusange. Reka nkubwire ngo nibyo tugiye kuyibandaho, ndetse tugaruka tuvuga ku ngingo izo arizo zose zabaye muri iki kiganiro, ndetse kandi tuvuga kuri buri kimwe, haba ku bibazo n'ibisubizo byagiye bivugirwa muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu murongo mu Rwanda, reba ngo handitse subscribe cyangwa kuri ako kazugira ukandeho, ariko ndakwinginze nyamuneka witangira video udakanze kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5, aho turi buze tukugezaho ingingo zigiye zitandukanye. Nyemerera duhere kuri iri jambo bidasanzwe mu ijambo rya nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda rigira riti: ingamba z'umutekano z'u Rwanda ku mupaka nizo kwirwanaho, sizo gutera cyangwa se zibaho kubera impamvu imwe gusa, ziba mu kurinda ubuzima bw'abaturage n'ubusugire bw'igihugu muri rusange. Nyemerera noneho twibande kuri iki kiganiro muri rusange, tugiye ku ngingo izerezo zose, haba ku bibazo byagiye bibazwa muri iki kiganiro, nyamara cyabaye kitari gito cyane, ariko twige turaza kugikubira mu kiganiro gitoya. Ni ikiganiro n'ubundi nk'uko ntawose mbabwira cyabaye tariki 23, ariko kikaba cyajyanze kuri uyu munsi Mata kuri tariki 3 2026. Mu kiganiro cyariye rero cy'umwanya muremure nk'uko nabibabwiye, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bibazo by'umutekano haba muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, avuga umubano wa Perezida Felix Tshisekedi, avuga ku ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ibihano leta ya Amerika yafatiye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Ariko nanone yavuze no ku kibazo cya M23 n'umutekano w'u Rwanda muri rusange. Nibyo rero tugiye kuza kwibandaho. Abajijwe ku ngamba z'ubwirinzi cyangwa se ingamba zo kwirinda, yavuze ko batagomba kwitega cyangwa se isi yose itagomba kwitega gukurwaho kw'ingamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe isi yose cyangwa se abafite mu ruhare bareka Perezida Felix Tshisekedi agakora ibyo ashaka. Ubwo byakarukaga n'ubundi ku bimaze iminsi bivugwa, haba ku guhuza umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu, n'abandi bose bahungabanya umutekano w'igihugu hamwe mu rwego rwo gukoraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Abajijwe ku bihano byafatiwe u Rwanda, ubwo ni leta ya Amerika iruka gufatira ibihano u Rwanda, ariko nanone n'ibihugu byari byaramaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, abingibi abigarukaho yavuze ko ibihano n'ibindi bitero bitakiri iby'agaciro, ahubwo ko ari ukwandagaza igihugu. Avuga ko rero ibi bihano bitakiri iby'agaciro, ahubwo ari ukwandagaza igihugu cyacu. Avuga ko kandi nta wamutera ubwoba kubera ko agiye kumuhana cyangwa se amukangisha ibihano ibyo ari byo byose. Byakomeje abajijwe kuba ikibazo gikomeye cyane cyangwa se
ari ikibazo gikomeye cyane ku buzima bw'igihugu. Yavuze ko niba hari igitero cy'ikibazo gikomeye mu buzima n'umutekano w'u Rwanda, avuga ko igitero cya mbere giteye ubwoba ariko kinakomeye ari umutekano w'u Rwanda kuba wahungabanywa. Avuga ko rero atazigera zuyaza kuba hari ikintu cyose cyahungabanya umutekano w'u Rwanda kuba yakoreshwa imbunda cyangwa se igisirikare mu rwego rwo kugarura ituze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku banyarwanda. Ku byerekeye M23 yavuze ko niba hari ubushake bwo kuyifatira ibyemezo byuzuye azabishimangira, kuko hari ibimenyetso bifatika. Ashingiye ku bimenyetso bizaba bihari hazafatwa ingamba zikwiye. Yagarutse kandi ko kuba u Rwanda rutagomba gukomeza gukorwaho cyangwa se gukora mu gihe abandi Kinshasa ubwo na Washington n'isi yose muri rusange batakora icyo bagakwiye kuba bari gukora ku bibazo by'umutekano, harimo n'ikibazo cya FDL imaze igihe ivugwaho byinshi. Isabwa kuba leta ya Kinshasa yaba yaratangiye kuyisenya, ariko bikaba byananiranye, bikaba byarengagijwe n'imiryango iyo ari yose mpuzamahanga, mu gihe iyi mitwe n'ubundi ikomeje guhotera abasivile ikica abatari bakeya. Nibingibi byari bikuye mu kiganiro n'ubundi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ijyanye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, nabikubiye mu ngingo zigiye zicagagwe. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri mu Rwanda, kanda kuri subscribe, n'igitekerezo cyawe urakinyuza muri comment. Nkubwire ngo ntaga mayinsoreje. Ciao ciao.